Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu silian sang puya India chon COVID-19 do ko nga hlot lena ro pui tak changin COVID-19 vaccine dose viable se chuanga peta a hedin mun thlang thei tro thok tu doctor nurse le amatonga thok tu te ba ka mi pui vaccine la jong te All India Radio chon sana chi ba book chewa heti rolan thrileng ala re lo wangin film khur chun zom zel turin an kan ngen chewani Sarkar le pin vaccine la thei ten an lang vek thei na November ni thum ma changani som thum thlenga be puya thak mek mega vaccination drive nei chungin vaccine la thei chuan lo la vek turin kan ngen chewani sakhon poilo thleng tura mai tom na wa medang nai lo kut le mai ti fai te lo ngai poimo zelang cheu COVID-19 kai hno she du ne chun rampum huap helpline number bial pakhat pakhat pani pathum pako pasari paret bial pali paruk le pakhat bial pasari panga ba ka Mizoram tam pakhat bial pani te biak po thei reng ani tuna chun Chanchinthar long a thak chun zomang u Chief Minister Mizoram thangan lir nging chungchang zirchena khol broadband seismic station chu Voin Khan Pachunga University College a hong State level expert committee on COVID-19 management chuan mi pui pun khom na hmuna a hova zai chu a him lawanti khovel pum huwa pa pneumonia na don ni World Pneumonia Day polin no pang kum nga hnoi lam zinga pneumonia wanga nuna chan ti tlem tura be pui thak na Voin Khan Health Minister Dr. Aizawl thanglen hong Prime Minister Narendra Modi chon Voin Khan Reserve Bank of India in an mani dor tu te also na tura thil thara siam pani a hong lir nging chungchang zirchian na atana khol poimo tak broadband seismic station chu Mizoram Sarkar le CSIR NEIST Jorhat Assam tangkop malak na in Mizoram hun pathum Aizawl khobung le lungle bun tura ruam hanani a chung zinga pakhat chu Pachunga University College a Voin Khan Chief Minister Mizoram thangana hong Chief Minister Mizoram thanga chuan lir ngingin tun hnaya Mizoram angong dan le Mizoram chu zirmi ten lir nging na tak thlen thena hmun a omani ti an swe wang te im angong thei dan tur te zirchian bela chiat na sang thleng thei ma chhon tura in bo se thei dan tur te hriat bel chu apoimo atia chumia tan chuan broadband seismic station chu thil tangkai tak ani abe se thua soi he huna hian Home Minister Pulal Chamle na potelin broadband seismic station Mizoram bunani ta chu thilom takani atia chiarup na thleng thei chi sang laka inven him dan le ma chhon dan tur chu sarkar wa man na le mi pui tho pui na in malak ani thin dan asoya heng zonga hian data thale rin tlak ne apoimo thin hle ani ati Mizoram hun thuma broadband seismic station da mang hian lir nging data chin chia thin ani anga data zong hi PUC Aizawl Seismology Center a von that ni in CSIR NEIST le Department of Geology PUC a chiangzo ka zirchian ani anga heng zirchian na thil mu chu apoimo te sarkara akai no department ten malak zel na tan an mang tangkai theidon ani kumsom ni kalta tangkhan Mizoram le chevel chu lir nging magnitude pali point bial le aya 9 tum engomazat asoi to ani Health Minister Dr. Aizawl thanglen hova Voin Khan mennakoa state level expert committee thu khom chom mi pui pun khom na hmuna a hova zai chu a him lo ti an soi state level expert committee member te chuan Mizorama ni te na COVID-19 positive mu chu azat an tlahniam anga alan rolin positivity rate ero alatniam chuang lova hei hian in thada theian la nilo ti en tirani antia inven film khurkonga chanlak marthat ala tul hle antia WHO te funga warning level 1 atanga 4 om thu soin Mizoram district in te hi asangber warning level 4 an la om vekti soin puipunna zalen lutuk thei an nilo ti an tar langbok voin thut khoma hian mi puipun khom na hmuna au hova zaile ring tak taka au chu mask wo thachung poin a him tok lo ti khovel mun sanga anjir chen na tarlan ani thuan soya puipun na hi in chung lama hman ani chuan arei lo thiang ber hman ni se andu thu soin mithiam te chuan minute som thum pe lo se andu ti an ta langa heng hun te hi atheng tho theiang bera bot se atul ti an soibok COVID-19 shikai negative to te engemaw chen anin en confirm khura tul thu tarlan ni in anzom turin kai shroina post covid advisory siam atul an ti a malak vat an tumani symptom nei lova negative te zinga po an chuapin atuar ti mithen khata mu ani thuan soya mi puita chu heng awanga chi ai chuang lo turle film khur taka anni tinun phungpa ngai zo kha ahim ti an soibok ani COVID-19 thepui in kaidar lo tura injirtina pakhat all mask campaign chuan omzi ani hle ti tar langin kumin chung all mask campaign man chun zom ni se ti an rel ani khovel pum huwa pa pneumonia nan dawnani World Pneumonia Day polin nau pang kum nga hnuai lam zinga pneumonia wanga nuna chan ti tlem tura be pui thak na Voin Khan Health Minister Dr. Aizawl thanglen an hong Reproductive and Child Health National Health Mission
Mizoram buat sai World Pneumonia Day Paul hun man na hian Health Minister chuan thu soi pneumonia chu India rama no pang thina thlen tu tam berani atia India sarkar sin chia dana no pang kumnga hnuai lam thina za som pali hi pneumonia wangani a Mizoram bika pheichon India ram aya sang ni in za som panga lai ni atia COVID-19 shileng atanga hriat angin pneumonia na hriat chu male an kolvat hian no pang thina na satakina ti hniam theya mitin te an film khura no pang te din hun chi kuluk atul hle ti alangani ati lunglea po voin khan convention center hall National Health Mission lunglei district board say pneumonia titlem tura tan lakna program chu lunglei senior medical officer Dr. Larin thangina honga Dr. Larin thangi chuan tran chuan pneumonia na hi anhe thei ti soin health department thok tu te media le mitin te pneumonia na te bo turin tran ho tulani ati Kolasi papo voin khan district hospital pneumonia na chungchanga injirtirna social awareness and action to neutralize pneumonia sans polin zertina hun manani a he hun hi senior medical officer Dr. R.K. Thamon chuan kai hruain chief medical officer Dr. Lal Himpuyan pneumonia nanale a inven dan chungchang soya Kolasi khosunga accredited social health activist Asha le Chanchimbumite he hun a hinan telani champhaya po he campaign honai ne ni a champhai CMO Dr. Arlen Moy chuan sans campaign na tumber chu pneumonia wanga no pangthi sang khat zela panga ni mek chu kumsang ni somni panga chuan sang khat zela pathumati niamani ati Voin Khan Transport Minister Puti Jelan Tluang chuan Inland Waterways Authority of India IY Director Pu A Selva Kumar le tho pui te chu apisa akoma Mizoram lui nei te man tangkai theidan tura soipui IY ho tu te hi khothlang tui pui lui man tangkai ni thine tura malak na kal zela site inspection nei turin Mizoram anno kala Mizoram lui lian te mi pui te nan man tangkai thei tura sarkar malak na chu atheyang anga troyomanin huam thu minister hi an thrila khothlang tui pui lui man tangkai na tur DPR po Ministry of Shipping in pompui to in tender po ti felvat be se ani thu soya he lui ba kan inspection team te hian tlong lui anen dingngal bokanga declare national waterway Zapani na ani angin Mizoram sarkarin proposal asiamte an bo zui reng thu ministerian shilbok ani Voin Khan Aizawl SP Pusila Roy chuan apisa 2000 te komin Christmas le kumthar vok veta Aizawl district a halpo halmoi Chinese lantern le silai lem amukap chuak thei chu khap ani don thu soi Pusila Roy chuan heng sarkarin akhap te hi midang tan le amang tu tan po thil thalo le chen thlen thei tangkai na ombok si lo ni thu soya Aizawl chuan district magistrate in CRPC za samli pali mangin khapna thupek ati chuak to ti asoya kumdanga po khap ani chungin mipuin anzom thalem lova hei wang hian mi ngamaza chuan thu boy an nei pha ani ati Pusila Roy chuan nikum Christmas e kum tharvok veta hal pole hal moi kan hnuya Aizawl district chunga case somni panhi zelo ni thu soin heta hian mi somni pare thu boy sem sakan ni a case pasri shemna ti chhuat oni a case som panga chu ko talangai tu alai ni ati kumina po khapna thu pe ki kalpui ngalani thule sumdong te kudam po en fi ani thin thu soya YML local council te point khau taka malak an tumti an soya kumina chon hal puale hal moi te lovin Christmas e kumthar man ani abe se thu soin me puite potna turin so mani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani All India Radio Aizawl Regional News Unit le Mizoram Sarkar Art and Culture Department tangdonin Azadi Kamrit Mahotsav khui chabot se chutun kar inrin nizan Chanchinthar pon huna nei le ni dona Indiaram zelena lam hoi zona siam thina ni a he zona hi ron chang theu turin kan ngen chewa in chana te chu WhatsApp emo SMS in phone number paret panhi panga paret pakhat panhi pathum paruka emo email ID airdigest21@gmail.com ate thelu thei ani he quiz competition ron chang tu zinga achang dik masaber lomman certificate siam sakani anga lomman na to hi atuk patheni zan Chanchinthara puan ani ang Prime Minister Narendra Modi chuan Voin Khan Reserve Bank of India RBI an mani dor tu te ol sam tura thil thar asiam panhi a hong Voina hontak te hi RBI Retail Direct Scheme le Reserve Bank Integrated Ombudsman te anni a Prime Minister Modi chuan he scheme hian ram chunga poisa pe punna huanga zawdona poisa pe pungtu te tan ol sam le him zokin sum pe punna thei to pha dona ni ati pumodi chuan Integrated Ombudsman Scheme chuan an mani dor tu ten lungoi lo na an thlen te ol sam taka chinfel sak turina pui dona ni ati boka mi pui ro rel na democracy chaklo chu lungoi lo na thlen tu te ngai ven le har sana chinfel ma konga ai khatani ati
ram chunga COVID-19 vaccine dose viable cha som le noi som seri poka chuang pek ani to a darkar som ni pelical chungin dose noi som nga pathum sing re le sang khat chuang pek ani heti la hen shikai thar sing khat sang ni vel mu swani a rive en kol dam hi sing khat le sang thum chuang an oma mi zanga pakhatin an thi puile ani Chanchinthar serti top na na tlang pui Chief Minister Puzaram Thangan Lir Hiang Chungchang Zirchena Call Broadband Seismic Station chu vo in khan pa chunga University College a hong State Level Expert Committee on COVID-19 Management chuan mi pui pun khom na hmuna a huwa zai chu a him lawati khovel pum huwa pa pneumonia nan do na ni World Pneumonia Day polin no pangkum nga hnuai lam zinga pneumonia awanga nuna chan titlem tura be pui thak na voin khan Health Minister Dr. Aral Thanglen na hong Prime Minister Narendra Modi chuan voin khan Reserve Bank of India an mani dor tu te also na tura thil thara siam patni a hong chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani